Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu fadli man utawi kiku bab nerangaken kautamaane wong bata kang sewengi-wengi sapa iman, yakni semalam bata kang sewengi-wengi sapa man alal wudu'i ngatasi netepi ngatasi wudu. Bab ini menjelaskan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan wudu. Anil Barra'i saking Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Barra' bin Azib qala dawu sapa Sayyidina Barra' bin Azib qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rupane dawu idza ataita arikalani nekani sapa sira matja'aka ing nggon turu sira tempat tidur fatawadda mongko wudu'a sapa sira wudu'aka kaya kelawan kaya wudu sira li sholati krana salat. Idza ataita rikalane nekani sapa sira madja'aka ing nggon turu sira fatawadda mongko wudu'a sapa sira wudu'aka kelawan kaya wudu sira li sholati krana salat. Thumma taji' nuli kari-kari turu sapa sira ala syaqqika ing atase sisih awak sira napa sisih sigar separuh ala syiqqika ing atase sisih awak sira al aimani kang tengen syakil aiman. Thumma qul nuli kari-kari ngucap sapa sira ngucap Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja mink illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Allahumma tu Gusti Allah aslamtu masrahaken kula wajhi ing awak kula ilaika maring panjenengan wa fawwattu lan tegese masrahaken sapa ingsun pasrah bongkoan amri ing perkawis kula wa fawattu lan masrahaken kula amri ing perkawis kula perkara kula ilaika masrahaken maring panjenengan. Karena saya kota doa deka Allah ya jambal aslamtu masrahaken ingsun wajhi ngawa ingsun ilaika maring sira besah ya, walaupun sekedar bahasa tapi karena neka saya kota adalah doa, saya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Aslamtu masrahaken kula wajhi ngawak kula ilaika maring panjenengan maring tuan wa fawattu lan tegese masrahaken kula amri ing perkawis kula ilaika maring tuan wa alja'tu lan ngungsiaken kula wa alja'tu lan ngungsiaken mengungsikan wa alja'tu lan ngungsiaken kula dhahri ing geger kula ilaika maring panjenengan raghbatan krana demen wa rahbatan lan krana wedi. Raghbatan krana demen seneng wa rahbatan lan krana wedi ilaika maring tuan maring panjenengan. La malja ora ana nggon ngungsi iku maujud wala manja lan ora nak nggon slamet iku maujud. La malja ora ana nggon ngungsi iku maujud wala manja lan ora ana nggon slamet iku maujud mingka saking panjenengan illa ilaika kejaba angin maring panjenengan. La malja'a ora ana nggon ngungsi iku maujud wala manjalan ora ana slamet iku maujud mingka saking panjenengan illa angin ilaika maring panjenengan. Allahumma tu Gusti Allah amantu iman kula bi kitabika kelawan kitab panjenengan yakni Al-Qur'an alladzi anzalta kang sampun nurunaken panjenengan alladzi anzalta kang sampun nurunaken panjenengan amantu iman kula bi kitabika kelawan kitab panjenengan yakni Al-Qur'an alladzi anzalta kang sampun nurunaken panjenengan wa bi nabiyyika lan iman ing nabi panjenengan nabi tuan nabi ni panjenengan alladzi arsalta kang sampun ngutus panjenengan. Ya apa nek ana wong kate turu duwe wudu terus turune koyok sing diatur kali Kanjeng Nabi niki. Ya apa?
fa in mutta mongko lamun mati sapa sira min lailatika saking wengine sira wengi iku sampean mati fa anta mongko utawi sira iku alal fitrati mati ing atase netepi agama Islam. Ya. Fa anta mongko utawi sira iku alal fitrati mati ing atase netepi agama Islam. Al fitrah yakni dinil Islam. Waj'alhunna lan ndadekaken sapa sira hunna napa niku ing doa sing diwaca niku wau Allahumma aslamtu wajhi Allahumma amantu bi kitabika sampai akhir ndadekno akhirama ingata ing akhire barang tatakallama kang guneman sapa sira bihi kelawan ma waj'alhunna lan ndadekno sapa sira ing doa Allahumma niku teko awal sampai akhir ndadekno akhirama ing atase akhirama ndadekno ing akhire barang tatakallama kang guneman sapa sira guneman bihi kelawan ma. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dan jaminan bagi seseorang yang hendak tidur, maka disunnahkan orang tadi itu yang pertama berwudu. Ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Mandubun muraghhabun. Mandubun muraghhabun. Mustahabbatun muhimmatun mustahabbatun muhimmatun. Sunnah yang sangat penting. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena seseorang yang akan tidur sama halnya dengan orang yang akan mati. Maka selayaknya dan sepatutnya orang yang akan mati, dia tadi itu dalam keadaan bersuci dan dia dalam keadaan berdoa. Kemudian dia melakukan wudhu seperti apa wudhunya? Persis seperti wudhu untuk melakukan sholat, sama persis. Tidak beda. Wudhuun sholat, wudhuun tedunga, kipa ada wudhu nggak nikah? Maka diusahakan cek sampai tedung tandi wudhu mon bisa. Nikah mustahabbatun muhimmatun, sunnah yang sangat penting nih kan. Seandainya dia punya wudu, wa in kana mutawaddian, kafahu cukup. Sepenting maksud sampian andi wudu neka jaga wuduun karena terotedu hasil maksudnya. Ndak harus wudu. Wa in kana mutawaddian kafahu dzalikal wudu li'anna al-maqsudu an-naum ala taharah. Karena yang menjadi tujuan adalah tidur dalam keadaan suci, wudu dalam keadaan tidur dalam keadaan berwudu. Jadi tak harus berwudu. Mon pacel andi wudu, maka orang neka tak usah ngalak wudu boleh, cukup wudu saya ke andi neka. Pokon si paling penting maksudnya adalah tedung cek sampai tandi wudu. Kenapa? Makhafatan ayyamuta fi lailatihi, dikhawatirkan kulebi sampian tedung telanjuk tak kejaga boleh yakni mati sekala nikah. Apa boleh tedung tak bojong esah deki asamajo ki meloro setengah tengedeh mati. Apa boleh mati kambi apa tedung sebelum tedung ngerasane noreng salah letak baca doa ngerasane. Tedunga bodoh musik pengantar tidur, jaipongan, musik reggae, musik jaipong ya, musik pengantar tidur. Muntada musik tak ngide tedung. Ya suara mempe kiai, suara mempe ulama, jak mempe wali songo, mempe kiai repot mulai tedung model nggak nikah. Ya karo absaab aja benar ya. Ya karena tedung model nggak nikah. Baik, maka cek sampai diusahakan apa?
tedung neka andi wudu cek sampai tandi wudu. Al-Imam Ibn Battal mengatakan annal wudu'a indan naumi mandubun ilaih muraghabun fi wa kadzalika ad-du'a li'annahu qad tuqbidu ruhuhu fi yaumihi fayakunu qad khutima amalahu bil wudu'i wad du'a alladhi huwa min al-afdhalil a'mal. Ya, Imam Ibn Battal mengatakan sesungguhnya berwudu ketika hendak tidur mandubun ilai sangat dianjurkan, disunnahkan, muraghabun fi, ditekankan kita berwudu sebelum tidur. Wa kadzalika doa, setelah wudu jangan lupa kita berdoa. Tuhan apa? Mau tak apal Tuhan? Iya Tuhan saya apal sampean bonan. Allahumma ada mah Tuhan tedung kalau apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maca ayat kursi telo kalih, maca qul a'udzu birabbil huwallahu ahad, surat al-ikhlas telo kalih, al-falaq telo kalih, an-nas telo kalih, kemudian doa. Apa kata ulama? Kalau tidur sampean seperti ini, insyaallah dijamin orang yang gelek mati dalam keadaan setan tak bakal para, berarti meletek kudaban setan, insyaallah banyak husnul khatimah orang ini. Tedung andi wudu maca ayat kursi telo kalih. Seran orang maca ayat kursi sebelum tedung, Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk ajaga orang setedung nih. Seran orang barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu kemudian membaca ayat kursi 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat untuk menjaga orang ini sampai dia terbangun dari tidurnya. Dan barang siapa sebelum tidur dia berwudu kemudian membaca ayat kursi 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada 2 malaikat, tinggalkan dia biar aku saja yang akan menjaganya. Nyengke kaki malaikat, engkau senja aja ke TV debun Allah Subhanahu wa taala. Ya ada her kursi tantangan ombean. Kolen keteng tapal kuda kalah bi Pak. Masih bị thương kết thương ai sao bố nè tạo vô dương sop bu cetak kết thương cetak hemar cetak TV pasang sekali anu no coro no lo saya nggak buat nyamur apa nyamur tapel sabok ya tuh sa bungkoran ini namanya ketek bicara nah kemudian baca surat al-ikhlas telo kalih, muawwidzatain, a'udzu birabbil falaq, aqul a'udzu birabbin nas telo kalih, maka orang neka di wudu maca ayat kursi al-ikhlas telo kalih, muawwidzatain telo kalih, selama tedung catet zikir. Selama tedung catet zikir. Tau sa zikir mbian ngerok anganga ajoil ngelapak joile catet zikir. Lek orang muda der mah pangeran. Dengan syarat andi wudu maca ayat kursi, maca surat al-ikhlas, ayat kursi 3 kali, al-ikhlas 3 kali, muawwidzatain, terakhir doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau sampeyan kete mati ya reng tedung re mati ya. Coba reng tedung roh. Petabir pesenge segeleng se kunde. Reng mati. Roh lon jalon dong tepan tedung. Betul dia kakek ya, betul dia bingung bentuk saya coblosan betul dia. Tak kira gelem, tak tetap ngerok, ring mate. Orang setrobi ne patabir ring bine sepaling ratin, keng tedung, ya jailan keng bini teror. Si orang mate kok. Bukti si orang tedung ni ke mate, keng cuma erune pebeli pole bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Marjaga tedung maja doa boleh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah alhamdulillah bajaga boleh Gusti, bisa gerak boleh, bisa ketep boleh, bisa aguli boleh. Iya doa nyedot peler tadi tot odi ciong gitu.
repot masa muji busa. Bener baca doa tadi totek kok. Can puji tanya apa je kok? Apa kok? Tanang aja totek kok. Beberapa syukur berapa orang tedung terus tak cek terlanjut tedung ini kak. Nah, taib, bon. Apa hikmah hadis ini kak? Banyak seorang guna. Yang diantaranya Al Imam An Nawawi menjelaskan Thalathu sunanin muhimmah, mustahabbah muhimmah. Ada 3 sunnah yang sangat dianjurkan jangan sampai tidak dilakukan. Yang pertama al-wudu' inda naumi wa in kana mutawaddi'an kafahu dzalikal wudu'. Berwudu ketika hendak tidur nika mustahabbah muhimmah dawu Imam An-Nawawi. Jangan sampai tinggal nika kata beliau. Yang kedua atsaniyatu an-naumu ala syakil aiman. Tedunga cek sampai kelepah dharma. Tsumma taji ala syaqqikal aimani. Tedung sesabe bebe kiri kanan. Nah, berarti cetak sabe edeje sokona sabe elao mereng adep dak bere. Nika kocak syakil aiman nika syakil aisar. Yudar mayu usahaki mon bisa mon kamar sampean auro kebere ke temor ya wis kasor kebere ke temor kene tedung awalo ke lauk gedeje teh ya saparo ya salah sapa ngabe bungko tak nyano kade ke lu teh pikir setedung. Tadi mon saren saren andi wudu kemudian doa jak lepah tedung ngak nikah cetak bededeje sokoh bedene lao kemudian apa mereng adep dak kiblat adep dak bare mereng adep dak bare. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau nasaren sineka tak pernah rasa nasaren kecuali asaren ngak nikah jadi persis mayit tedunga sarena cetak bededeje adep dak bare. Kanjeng Nabi nang melkot mau nasaren lengan gawe bental sokoh apple court dadi male tuli ngerenyang mulai ngerenyang tuli jaga sampean mon tro jaga malam maksudnya tro tahajud tak lem jaga jajal tedungane ka cepet mbian cepet gringking mulai gringking jaga ya mon jaga ke ngalak bental ya tak pati terus jaga dadi saran Kanjeng Nabi ini sini kesekejak wa naumuhu ighfa'u. Saran Kanjeng Nabi ini hanya sekadar pada bi kulit sambian. Kanjeng Nabi juga ada deer Kanjeng Nabi pun sekone. Saran Kanjeng Nabi sekone. Mirip bi kulit sambian. Keng tak persis mirip. Mon Kanjeng Nabi mon ada sekone, mon kulit sambian nek sekone ada ibunya lagi ya. Mon Kanjeng Nabi mon asaren sekece. Mirip bi kulit sambian, mon kulit sambian cek sekece asaren. Dididik tedung jalan mata etek nyalam. Jadi Kanjeng Nabi mau nasaren senika apple coat lengena apple coat sokona sehingga mau yabes dari atas mau sampean manceng nyong orang asaren model ngak nikah cetak nika huruf mim lengan se apple coat nika huruf ha bengkong nika huruf mim boleh soko se apple coat jadi huruf dal mau baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika saren Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa, Ustaz. Boleh tedung bibi neto ya sama aja. Saya ngalah deh, jamak semak dah. Walon kalau neto ya batal malolo. Hah? Taib, apa hikmahnya? Orang setedung dalam keadaan andi wudu berdoa dekat Allah Subhanahu wa taala kemudian tedung syakil aiman kala sa merenganan ada buaki
orang ini mau namimpe pasti bener benyaan bener orang monte dungan di wudu kemudian maca doa kemudian tedung ala syakil aiman separuh sekanan maka mula mon amempe asdaqur ru'ya benyaan bener nih kemempe nembonan benyaan bener wa ab'adu min tala'ubi syaitan ben orang ini kayak jauh dari permainan setan jauh bi Gusti Allah dari permainan setan saya rasa ndak kayak mainan bi setan akhir amempe wong ngelawang amempe tabung olar teh dua tak kena bu doreng bine tero kok mau tabung olar keke olar yenje kake pada olar lah tabung kancana kake tabung macan bu doreng bine tero saya tero kabeen kan sini kecandreng konen ki mon amempe keke olar beda orang bine setero mana mempe pada macan berdereng bine saya terrojan tahu ning apa anu korelasi ini tak ketemu tak nyambung di nice olar ngeke bah berdereng bine terro ya pola orang bine juga yang boto ke karo olar ngara mau tak ngeke yang ngelek mau tak ngelek yang ngeke itu yang pada kanjana pada olar bodoh sa mempe apsaap anu lurus bubungan jangan kona mau lurus bubungan yang tare yang jebeen pada kok nah kon pada apsa pagi ya cek sayang di wudu tak kira jauh dari tala'ubi syaitan jauh dari mainan setan fi manami kain mainan orang nika kau pengen kemeen bi setan akhir tak ngiding ndak adan sopu kemeen bi setan lah orang se baca doa se andi wudu setan tak semak setan takut lakon ya ngaruh ngaji tok niat dia perkara deki ciring lah orang kenceng-kencengan nggih lah saumpama nafain muttamin lailatika mun saumpama kuli bi sampean setening malam nika fa anta alal fitrah maka kuli sampean sete dalam kebudayaan Islam tebun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alhunna akhiru ma tatakallama bi jadikan akhir dari pembicaraan kita adalah doa dan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad bisa omong apa boleh lah langsung tedung cep waj'alhunna akhira ma tatakallama bih jadikan doa-doa dan bacaan-bacaan zikir-zikir yang kita baca jadikan yang terakhir yang kita ucapkan kemudian kita tidur mare doa nerima telepon ya tak akhir berarti mare maca doa mare maca kulhu ayat kursi telepon lah iya karo je gampang laku oke siap telepon boleh atau kar kasan tolong aja mata aja teduh kalau masih doa ada lah terhapus bis karena omongan saya terakhir ini saya bitong omongan terakhir ini kan saya bitong tapi mun omong napa bani ngomong daki ngomong bani ngomong paham ya ngomong mirip pola ngomong bi omon deh mirip segemoy aja lah ngomong ngiding jadi omongan saya terakhir nih kak sekira dikir jamin bi Kanjeng Nabi apa man kana akhiru kalamihi minad dunya inda intihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir daripada ucapannya dia meninggal dalam keadaan la ilaha illallah akhir ucapannya kemudian dia meninggal dipastikan masuk surga karena sampean ini mati ya tedung dia mati ya tedung dia ternyata mati maka punya doa punya zikir maca istighfar maca syahadat kalimat tauhid
maca ayat kursi cek sampai ben seroban tedung nih kak, tedung selebaran pande mimpi siapa kayak nemu nih kiai tak bantah mimpi Kanjeng Nabi, ya mustahil pak mau tedung nggak nikah, tedung selebaran pande sampai tak kira mimpi Kanjeng Nabi, tak kira di mana bener nggak mimpi abe gelar beda iya ji. Namun sambian tedung kaosan, celanaan, ya, andi wudu, insya Allah, takdir bitin yang Gusti Allah bisa amimpe, ulama, habaib, kiai, asatid, ini kah, taib pon. Adapun wudu nikah walaupun tak yang kui untuk sholat, wudu tak yang kui untuk sholat, tetap ini termasuk ta'abbud ibadah. Nabi SAW bersabda, innal wudu'a ibadatun wa illam yusalli bih, sesungguhnya berwudu adalah ibadah meskipun bukan dalam rangka melaksanakan sholat. Wudu tedungah awudu, ngajiyah awudu, nya ala akuah mathalan andi wudu. Nah orang sandi wudu terus wudu boleh tanggung catat kebagusnya. Man tawaddu'a ala tuhrin kataballahu lahu bihi asyra hasanatin, barang siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 10 kebaikan. Andi wudu awudu boleh, awudu andi wudu awudu boleh, aben dalam keadaan suci awudu boleh, baik awudu asolat ta, awudu tedunga, wudu ngaji, wudu solat ta, catat dari ibadah gila, catat 10 kebagusan. Banyak hikmah-hikmah dari orang se awudu nikah dalam situng keterangan dalam kitab Muraqil Ubudiyah sekarang tineng Syekh Al-Imam An-Nawawi, yundabu idamatul wudu'i lima warada fil haditsil qudsi, disunnahkan bagi manusia selalu dalam keadaan berwudu, disunnahkan bagi kita selalu dalam keadaan berwudu, andi wudu disunnahkan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kenapa? Karena ada hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Nabi Musa ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsah. Wahai Musa, jika sesuatu terjadi kepadamu menimpa, asabatka musibatun, musibah menimpa kepadamu, wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan kamu dalam keadaan tidak mempunyai wudu, fala talumanna illa nafsak, maka kamu jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri. Allah Ta'ala memperingati dengan Nabi Musa alaihi salam, maka kamu jangan mencela, mencaci, menyalahkan orang lain kecuali kamu mencela, mencaci, menyalahkan diri sendiri karena kamu sudah tidak mempunyai wudu. Tetapi orang yang sandi wudu ini terhindar dari musibah. Orang yang sandi wudu terhindar dari musibah. Tedungan di wudu, ajalan anak di wudu, mon bisa. Perkara mon cercer. Jadi didi akame. Sepenting usaha andi wudu. Kemudian orang yang sandi wudu nih kah? Gampang rezekin insyaallah. Nih, kanggo orang yang syarat perat, kan banyak syarat nih. Jadi ngaki orang seret perat, tak usah nyari doa, tak usah nyari sekep mbian pun, tak usah apa. Al-Imam An-Nawawi ada budum ala taharah yuwassau alaika rizq, dum ala taharah, jangan pernah kamu menganggap sepele tentang wudu. Apa kata Imam Nawawi? Dum ala taharah, senantiasalah kamu dalam keadaan berwudu. Yuwassa' alaikar rizq, maka Allah akan melapangkan rizki kepadamu, Allah akan melancarkan rizki kepadamu. Wudu
salah kuasa jualnya aja tak lempaju kelarangan dong arah jajal pemuda lainnya cilok sebu telok empian 1.500 insyaallah kabit muka lah langsung tak ada aja lainnya 1.000 oleh 5 empian ciloka 1.000 oleh 10 laris ada hasil lagi ini pokok laris tak apa juga kakan TV jangan sebine paju kak tak paju lek sebine tak bareng bine sesoleh tina lah kak maju lah talon-talan dia lah bingko leng tu lengan pendol lah dia lah teti montro lancar cekeh ini wudu cekah sengke wudu banyak nih kak keterangan tentang wudu nih kak keutamaan menjaga mudawamah halal wudu nih kak sangat banyak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil, akan dihadirkan pada hari kiamat dengan keadaan putih bercahaya. Putih bercahaya kenapa? Disebabkan bekas air wudu. Makanya yang wudu ini kecek kosot tikel pun mon pacet kosot tak kosot bereng andu tetapi khilaful aula tak sampai makruh sokor kelaban ngosot se pacet untuk ngosot andu mindil atau tisu cek kosot bi sarong kosot bi kaos ya mon bisa kitikel cek kosot pon karena neka air bekas air wudu neka kuaku bakal memancarkan cahaya kuaku ning dina kiamat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dan barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya maka hendaklah ia lakukan. Mun kelaben cahaya nika orang bisa terang benerang maka terus bayi wudu malah semakin terak ku ning dina kiamat. Amin Allahumma. Nika di antara napa? Di antarana mudawamah halal wudu. Lebih dari ini kebanyak. Dalam hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian dia baik di dalam wudunya, benih asal-asalan wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafarihi. Maka dosa-dosanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya sebagaimana kotoran-kotoran keluar daripada dosa-dosanya keluar dari bawah kukunya. Jadi sampai keluar dosa-dosanya ke dari babana kokoh. Saking gampangnya dosanya ke keluar. Kang goreng sak wudu, keluar bagus wudu. Sebagaimana keterangan sebelum mur kemur telo kale, matmadhah, istinsyak, ya, bersiwak telo kale. Nika sunah-sunah harus nika. Jangan sampai tinggal bisa makruh kok mah. Makruh kok mah. Ya, karena nika asal sunnah, asal kesunahan sepaket bareng wudu ndak tak kena ngepesa nika tathlith 3 kali wudu apa nyamana mur kemur istinsyak nika sampai tinggal nika ya mun orang sak wudu nganika kena wudu to elang ponan tu sana kor sak gebengen tengaki mau nyong orang bine gabeng ala bulu lah tak ada nih mecek nyaman nah bener keng sampean ngenteng lagi ke dosa aja saya salah kan sini kejan renggona waktu dosa kene ngalak bulu lah tak ada jauh tambah boleh dosa kene boleh dosa apa nampak ya tompok tu banyak lagi ya maneka keutamaan daripada orang andi wudu maka monte dunga usaha ki andi wudu kemudian berdoa saya terakhir syakil aiman sisi sebelah kanan neka sabak kirbebe berarti sera sabak adep dak kiblat sera sabak deje sokona sabak kalau mon bisa mon tak bisa ye cek buang kapi wa mala yudraku kullu la yutraku kullu sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya maka jangan dibuang semuanya kamu masih mampu lakonin si tak mampu aja lakonin si tak mampu te dungi si tak mampu karena kasor jangan gelek pon lain kenangan tak tepak kamar kene cope gica buang kapi wuduan bayi tuan bayi sini kali
bareng setek keneng kalak kapi cek buang kapi sama tek keneng kalak kapi cek buang kapi kalak semampuna supaya jagung panjenengan tak nyamah ngendeng akidah sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Ala kulli hal neka mau njelasake ki panjang lebar ki banyak penjelasan tentang wudu. Nah sejelas orang montro selamat dari musibah hendaklah mudawamah alal wudu, terus lancar rezeki mudawamah alal wudu, pandi wudu, insyaallah selamat dari musibah, insyaallah tak bakal seret rezekina ya pemantau biarlah ko awala wudu tok kulaku wudu siang wudu keng tak alak ko ya ala ko ngino maing ya bener sini kasih salah paham ya neka usaha secara zahir ala ko usaha de sabri rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang socer ya tak ada kecuali Gusti Kanjeng Nabi tetapi orang sedalam keadaan bersuci nih kah ya orang sandi wudu nih kah orang yang socer dari dosa ya Kanjeng Nabi Pak tapi manusia biasa tak mungkin tetapi mau nekocak orang sedalam keadaan socer benih orang yang socer keadaan suci sera ya orang sandi wudu orang yang sandi wudu nih kah dalam keadaan socer selamat insyaallah ya maka mon sampian entara jalanan entara alako ngaji khususnya ngaji nih kak nanti wudu repot saya tadi ilmu manfaat pun tak ngaji nih kak sangat sangat aib ya sangat aib nih kak cacat saran nih kak sangat kurang orang ngaji tapi tadi wudu aib nih kak ya jadi orang yang tedung besok wudu kok boleh orang ngaji tak di wudu dari kamel mau masuk mau tak di wudu ya di wudu sakian di apa di wudu baik termoga ilmu si manfaat amin Allahumma amin wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ثم أصل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت الأرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خلع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلي فخر الوجوه شبكر بن سلم وخيال بن سلم القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول المرهم قبد الفاسع أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيع علي بن عبد الله بارس قدس بلاد الحبيب بن الحداد أحمد بن الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصوله مغفرهم ثم لروح قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطار مقدم ثاني عبد الرحمن السقا والهادي مرمضان وإخوانه والحبيب عبد القادر بن أحمد الجدة والحبيب العلم محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي صاحب الحول الحبيب حسين بن السقا قرسي وأصولي مغفرين ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء ووصل مغفرم ثم إلى روحي كهي جاسم نور سلم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانا الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول وأفر أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.